Ukutia msaka mukati muke manga. Osaka. Oi. Wada bela janga ngon ko langine. Minjilangi wan. We ngine jode ngini. We nilipula munao. We pino bahigana baka papero bali ndandaru baka bisibu bika wa. Fundo we sabe bali. Awu be. Munda beli tale sema we tukapima menen ngon ko bla tumel bele kana ngisabanye. Mena handaru ende kwa we. Me dawela mwe. Ka dawela ngini muko. Nina ka dawela du gemba. Yetu temba ngini. Udiaduli kwa Paul udia muligwana Paul muligwana Kandele. Bana kwa imba na poko. Oh wa imba na shinyo. Ya shinyo hapo kalonkondo. Shinyo balo uli wa na mbeto. Isu. Ndang. Monda oshinywe beyela ngoje kuti oshinywe beyela po kalonkondo kaje. No Paul lo Kandele nga beyela po pepandela. Pepandela. Ya pantu mahatu ya no famoso butundu ngado metuligwana. Tuliwa no Kandele. Siyela ude barabanga. Twende ko nga. Hata bere ngoje. Monda nga ngeli betano no mata mahaje uchiwa ngoje. Wenda one. Ya. Twende kakauta kadwala ngoje. Yawe uchere ngaho konte loko taba kala pondela paranga bashika papa benaye kututa katala ngini mu yalu kana famoso mbuni katala ngini ina katala ngapo no sey minjwe londanga mwa tuli kwa ino Paul na Kandele we nga tutia tuli kwa ino Paul na Kandele uko imbo mzana shimbo kala manda bae yele manda beno na iPhone beno telefone na kujaja wogo wala nene ndara mulo ndaba ngawe yele epandira kawe handa ndaba mbakala muta we kupopisha we handa pa mungu wachi na huku mwene Sasa kunyanga man Ona Ya na mjalo kulimu huko jili yangu tahunjira yo Ya jede ngini O jago ndiko handane we ya mkono wabo pile kuti ya mugwenye kam Akweli Ukubonda umihana tumpalane Ya Wekula kuota kwa ngoyo mwacho. Akero na mana? Ya. Mana mwawaya? Munda ngata mjimu. Amenja handa mana yoyo? Baha mina ko la ko mugwenye manu yange. Amen. Masha mkonje kupopilia kuhande kupopilia. Mama ndaka namuri yaka mutawela kamuchi. Ela nyiro ngini? Ondiri kwaina Paulo, oyuluka na Kandele okwa imba na shinyo pokapa kalonkondo. Mukembela tinga. Kamwe? Kandele kamwe. Bakala kepandela hako? Si okwa imba na shinyo. Shinyo kalonkondo. Mundenge ai. Nga mituli kwaina kujeri njimala nga. Ya ngano komudutawela nga. Noko mudutawela. Ngano komudutawela jena mudutawela. Mamutawela kokacheti okandele mamume kunyesera. Ampolwa nawo no foto. No Paul. Bana mwetu anakuza no iPhone. Bokuza na iPhone kwa namba da mahaba kandi pebuka yeye. Manje nga ndombele mu kwamata mtana na mugwawo. Ya majili nga tumutili tumuhanda mwa. Mara ndo ngamba bada mu. Mugame nganje kutawelaye. Manda yoboka je? Amenga? Kutawelaye nga. Manda yokandele? Na huku yange. Nge kutawela mwe nawa. Iya. We, yede ngene pesa na haka mun hoge mbana. Ewa. Ya. We, twende karambula ngata mun mbali yako. Mashobe muwamu. Ya, nga chete okandele nga nami kumbeto. Amenga nji famoso na menga. Nawa? Mukona Paul. Ngochonga muhanda noa? Niki? Mwakunda abani. Ni akapi anga alangala hokanga wale. Mukona ni akapi. Amehanda ipo lingalinga ngoja. Oi, yede. Helange ugemba. Nani jo mukalinga kwa balinga mutu. Tuli kwa inao. Paul na Kandele. Muheli alipana. Ni kapi. We muneli lingila jinga. We, twende kwa tawe. Abira mwa. Bora. We muna hari kali mbugoli alinga ngoja. Yalinga ngoja. Diga mema njili basi. Abira. Nga enjoy bana ange mbamba. Bana ali twende haya wapi. Bato. O Paulo nakandele bonko bibitawela nga. Famoso. Bora ngatu ngangini atukembachi kuti wewe. Twende amatu yako yamuni. Okumanjike basali kamanjike ipa. Oyo Paulo na Kandele Beli molu wanda Oyo Paulo na Kandele Nalinja beli konjela Oyo Paulo na Kandele Iva kwenye vanomba tata Oyo